هەلبەت ئەم دبینن کۆ هەرێم بەر بە ڕاگەشیەکە مەزن ڤەدیچە وەرخویایە کۆپلانێک لە سەر vê hatiye gerandin ji ber vê çendê niha em ê vê mijarê li gel mêvanê xwe gotûbêj û nîqaş bikin Nawaf Xelîl rêveberê navenda Kurdî ya lêkolînan li gel me amade ye. Birêz Nawaf dema we xweş be. Yani hûn jî rewşê ji nêzik ve dişopînin a Rojava Bakur û Rojhilatî Sûriyê piştî Şêx Meqsûd behsa devereke din tê kirin. Wekî ginha me qal kir dêrhafir û bendava tişrînê di hedefa van êrîşan de ye. Bi dîtina te planeke çawa li ser vê heremê tê gerandin? Eger Bakur û Rojhilatî Sûriyê bi giştî û Kurd bi taybet li gor xwendina we ji vê rewşê re. Var baş, şev baş bo te û ji bo hemû temaşevanên ronahî. Destpêkê berî ez bêm ser wê ez hinek di bahuriya min de ew agahiyê we gotin hinek serrastkirî jê divê. Berê rast çeteyên Hemzat û Hemşat û Nurdî Zinkî û grûpên ê navê we kiribûn Artêşa Niştimanî Sûrî Ceşil Wetanî Sûrî ê wek çete çûn Libya û Azerbaycan û Nîger êrîş dikirin lê niha ferman ne ji istixbaratê Tirkî tê. Fermana berpirsê yekemîn êva êrîşê Şêx Meqsûd û Eşrefî û êrîşê ana çêdibin Ahmed Ebu Muhammed Colanî biya bi navê xwe niha Ahmed Şer'e. Yani hemû agahiyê cem vê dibêjin. Yani me jî demekê min xwe jî diragandina Erebî digo min pira û nav dikirin min got ev kes li ser lîsteya xizana Amerîkînê û li ser a Ewropînê piştî komkujiyê benda beravê çêbûn û piştî wê jî Brîtanya jî xistin lîsteyê xwe de lê di rastiya xwe de ne grûbin êrîş dikin. û pir sade ê bêjin na ew grûp êrîş dikin baş e. Yani ev grûp girêdayê Artêşa Niştimanî girêdayê Wezareta Parastina Sûrî ya na girêdayê Mirafa Qesran ya na girêdayê Ahmed Şer'en ya na ev 18 grûbê an ev 18 grûbê hinek ji wate behs kir 18 grûbin Wezareta Parastinê çêv dikin û fermana xwe ji Wezîrê Parastinê distînin. Yan jî berader kevin bêjine min ême agahiyê cem me êge va fermana dide Şêx Ebu Muhammed Colanî ji ber di nav xwe de ji xwe jê bêjin Şêx. Tedî Şêx bi Ebu Muhammed Colanî bi Ahmed Şer'e bi wek hebe. Êrîşekî bi yani lê bi erêkirina Tirka bi piştgirtiya Tirka bi agahiyên istixbaratiyê Tirka bi beyrekdara Tirkî ev giş ew rast e. Alan hedef armanca vê êrîşê ne bendava tişrîn tereyê. Ew dixwazin ji bendava tişrîn heta bendava heta pira sêmalka dibin kontrola xwe kin. Ji bo vê jî planek berfire bi alîkariya welatên wek Suudiyê wek Qatar û ne di asta zimanê Erebî tenê de bi zimanê Erebî bi zimanê İngilîzî reşkirinekî ew dîroka bedew ew dîroka qehremaniyê li beramberî Daişê beramberî grûpên Tundraw êdî dixwazin hêdî war û pela reş bikin. Di heman demê de gav bi gav rûpelê berxwedanê li hemberî va Tundrawa reş bikin û rûpelê Ahmed Şer'e êge bi şêweyekî fermî Ahmed Şer'e vekirî dibêje bi dengê xwe dibêje bi dîmenê xwe dibêje dibe ez hatim Sûrî bi emr û fermanê Ebu Bekr Bexdadî û pere û zilam mirovê xwe jî par vekirin dagozbêmê de hat çê hat gê beşê dewleta İslamî xwedê giravê Sûrî çêke. Piştî wê em dizanin li hev nekirin Ebu Muhammed Colanî derket hîne em negiyan Ahmed Şer'e. Ebu Muhammed Colanî derket got em girêdayî rêxistina El-Qaîdê ne û em girêdayî Diktor Eymen Zawarî ne serokê Qaîdê piştî birnadin hat û Amerîkaya kuşt. Piştî wê na ca tedî Cibhat Nusra çêbû di 2012 diket lîsta terora ne Awropî Amerîkî ya ewlekariya Netewî Meclis Emnê Dewlî de û piştî wê Feth Şam çêbû dawiya dawî jî Heyet Tehrîr Şam. Tiştê gelek xerab. Wek min got rûpelê berxwedanê hezara bi hezara li ser hatiye nifsandin yê berxwedana YPG YPJ dûra Qesedê hew didin reş bikin û yê El-Qaîdê û Daeş û varê xistinê de dest pê bikin spî bikin. Êrîşekî berfire he lê ez bawer dikim em jî zanin rayedarên siyasî û leşkerî zanin û ez vê dibêjim ji bo gelê me û heta Ereb û kesek bi zimanê bi Kurdî fêm dike ew jî va agahiya va informasyona bigiwana. Belê, Birêz Nawaf yanî pirsek xwe dide der vê derê de te got
إيرو أحمد الشرع أبو محمد الجولاني يعني ناوي هرچد با أو في بلان دقرينه و في ديروكا برخودانه نا ديروكا برخودانه بحثا وي دكن كو شر داعش هاتيه كرن كواليسيونا نامنتوي هفكاري ويبو بهبدور الشر كرن بديتنا تا بإيريشا الشيخ مقصود ره وهمجي اف بلانا كون هاتي كرن چندين اف هزن نامنتوي دي ببن رك دي ببن بند لبيشيا إيريشك بفي آواي لسر اوه هرمي يان و چاوی خوش وی ایریشه بگرن لگور خوندنا تا روشیره شیخ مقصود و بورته تخوازم تشتكي هناك اگاهی زیاده بکم اف تشتكي بيجم احمد الشرع بدوده نج جدري من نريف بريا خسرن نبر بسيار ريف بريا خسرن او بيكم عن جيب هوريان جير زين لزيدي جدركي يك ودو سي وقت التقاطع بهافرتيكرن چند كسي هاف ناس ناكن دفرن جداي سوري ذي بشتراز دكن بأف جيروكا أسعد الشيباني قريداي تركاية وأحمد الشرع بهتر نزيكي أمريكا مججارنا تقول راسيش بوم أم فكري بملاتي وخرا أحمد أسعد الشيباني قريداي تركاية وأحمد الشرع بهتر نزيكي أمريكاية وتخواصب خستكي وابيك بينه وجافي تاني دستلاداري جافي دستلاداري أري ليه أحمد الشرع وشيباني وأنس خطاب وزير هندر خديه برتوكا تعاملات تفصيلية في دولة الخلافة قبيش قوتناوينا قبيش قوتناوي دبيش وزير هندري سوري دبي الشيخ أسامة بن لادن سباسياوي ديك اف جروب تف يك جيدر واعي بربرسي واعي كمين أمير وا شيخ وا نافي بدنافا أبو محمد الجولاني أحمد الشرع يعني كان نكن سرينه يك سرينه وبربرسي حمو تشتيق روجافاي كردستاني والباكور السوري والشيخ مقصود والاشرفيه بويه اي بربرسي يكمين وبربرسي داوي احمد الشرع هل وسط كواليسيوني يعني انها تشتيق لينزي جراهام داني ومزان لينزي جراهام يكش كومارغراي ويكش كاسي نزيكي دونالد ترامب بيردر كبه ومزان رولا ويجي جوهرتنا بريارة دونالد ترامب فكشينا ببخت قد حضر نوزدات كرسالي كانيد رولا ويد جوهرتني دي جالك جرينجو وانا رولا جرينجي دبي ام بيدنگ نامينن والوسط كمية تندبه اف هناك برسم يعني وقت مرو بيجي اشارتك سيجنالك حكومة الشرعية زيادة بيد نرن يعني وتشتكر وقت بيجي تشتكر الحلبة هينجي دوام دكه كوم كوجيو وشارتن وانا جدرن افايا دبرسن مالي كردا هدف دقرن ونقببه يك برتكا بيشي وبرسفا شرفان يعني هزة سوريا ديمقراطيك برسفا بيشي از باوردكم قوي هن كالبستي يعني دس نشان بك افايا لبشي روج افاي فراد لروجلاتي فراد ديسا ديجم جدا سوابي روجافا روجلاتي شي ودا اگر بكن دترسن اف جوهرتنين دراماتيكي تشبن قالوا داعشي برافن نرفن يعني وكي ده تقومان اوهام لجم تننك امريكا تحسرا لسر تقرا نابرينه نسر قال لي كرد نسر قال لي كرد ونسر قال لي ارمني ونسر قال لي تقرا ددنيا وني ايراني نغيري برجوندي وا وفي دفريل راستي هفتين حتى نها مروكا بيج جي إريشكي هوفانا ببه وأبيجن هي بخش بش إجداش ناف واج دنا وما سيمبولي واج ديتن ويرولا واتشبه هناك أب ما ترسيدانه بنتاغون دريا أدميرال كوبر تيجوت أم دعودكن وخندني دشينين وبدعوتكن جي حردو آلي يعني خدای گرافی حکومت الشرع ورفا بريا خسر پابند بن گریدای پیمانه ده داری بن البرچعو پیمانه که نساني هات بن بيكرن والبرچعو او دبي ليه حتى ايرو كيماني ايه سياستي اللي باكر وجدات سوري دس نشان ديك حتى ايرو يعني بك حتى دو ايرو بنتاغون دس نشان ديك يا ديجي كان عندنا د اشرفيه تشبه قالك مروج بيرنك برخدانا صدو حشت روز باور دكن لبنداغا تشريني قلت لك بحموم كانوا درفتي خن كان بشكل تشتي سركه جغيري جي كتو خورتي كرد وعرب وسريان وحركه سيد نافد حريك الجور الهزاقه اف سرمايه هري مزنن اف تشبري هري مزني بوي باراسنا
باکر روجلات سورین و بهوری بوا نکیمی وی سرمایه مزنه گوتن لجی خوبه آنها راگاندنا عربی و هنه کرجی باکی به باندور دخوازن بهوری بوی وی بهوری بشکینن و افجی yani karib bir geometrisiye şart be şkanandin çedbin de şoreşi oli de be de netawi de be de civaki de be le de hamu kunagade قصدي حتى de اشرفي والشيخ مقصود ما مديتن برخدان ابو مديتن لهندياتي ابو مديتن بتشيرفان افسانويين تشيرفان اسطوريين يعني راس نافي جنرال زياد حلب ودنيز تيغوتن لحركس يشاركن حركس البرخدان براستي شرفان اسطوريين يعني مرو خدي الوادر كذا نتنتي هيرز دبه وخد قحرينه يعني ايه هيرز دبه ووك شيء زياد شو خارزي خردقو جبر اشتا حزدكم ازيل برخدم جبر مش جوا حزدكن امي حرتش تدستي خدر هر يكي وقت ما ايه مدرفه ايه لندر امي بهلن او قال وابي باراستن اف ايريشا ببخت راغاندا سعودي ويا قطري قلت كي يعني اوجي بنغوازيك داس جاي راغاندا كردي هنا تتخوازي ايري مبريا خسر بنر تتخوازي ايه باشور كردستان بنا تخوازي ايه باكور كردستان بنا ايه دي الترناتيف هي نما وقت بري كرد نجارن راغاندنا عربي بنر ناجي ابنا نافنا توي بنر ايه دي الترناتيف تجي هنا تكار بنره تكار خدي رول به وتكار تبنا جواتي بخوجي رولك خوشيك بس باورتكم بشك تشيتك وافجي هين برفلاتر بدروجه بيش برسا داويزه جوابكم بريز نواف يعني نها بشتي كتنا رژیما بعثید مدید گلک شاندین ناو نتوایی هفدیتن ناو نتوایی لشامه پیک هاتن گلک داخیانی و ین ارینی هاتن داین اف راگشیا کو ایرو ام بحثاوی دکن پلانا کو ایرو ام بحثاوی دکن اگر کو پیک وره دی سوریه بر بکوه هره یعنی و سوریه در باسی پیواجو و قناغه که بچه رنگی ببدیتناته الان بری چند روزا برکی درو بون ما برنامه کی تایبت ناوندا کردی علی کردنی چیکر زمانی کردی و بحثاوی کو هرتنی کر گنها او د خط جدا در کم روجلات انا وین نهده خطك اسرائيل وامارات برنگه کی رنگا پشگرتیاویت کن یک دولت سربخه چبن خطا دیجی سعوديه وتركيا بتندي لهمبري ودرت كفن وقت نمونه ليمن جنوبي قبل دولتك سربخبو ودنجاليه تفلي يمن باكربو الويدك كسن سربخبون خاص درت كفن وقت بقوش خبر دولتها بو بري سيتشز طالي بتندي سعوديه لهمبري ودرت كفن الاليه دي صومالا قدامك ده صالح 65 هردو بش صومالي بونيك صومالي لاند انا تماشاوانا بي بيستبه جهزار ونصدو نقطه كده سرخبونا خو اعلان كديه وجبوته ما شافان زانبن فرابونا ويجي قندر سوري تقريبا يعني هما وك سوري صدوا حفتي وحفت 1000 كيلومتر مربع ونزيكا 7 مليون كسب يدك يدمينه يعني سرخبونا خو لنا اعلان كديه ليه اعتراف قبول كرنج عليه اسرائيل نتشبو تديم ترسي هي عليه السعوديه تجي بلكي عليه مصر تجي هناك السودان يجي بشتي باشور السوداني جدابو انا هناك بحث استقبونا دفرن دي سودان كن ما بس بي افرج لا انا فيني مظني جم بحث دكن يعني بحث ويتكرن هناك اشارتي تشتي ويدر كفن دفي كي شرع بينه جهين هالوسط بتمامتي زيد زلال نبونه ودبين السعوديه والسعوديه وتركي بالتنلم لنبري دولتان لنبري ننافندينه او جيد بينه كيلي جنجافه لنبري كردا تون بك آگاهی دیگه اشتر بیجی مجتمع شواناره شرع بی از نزانم چوا به پیمان دهی آداری امضا کردیه گلک پوش من بویه نبزغ تو چوساندنا ترکیه تنجیز ترکیه جی نرازی ترکیه جی نافازه لشرع جوید بیجی اف ده انجامه لفو تفدره داوید قدروجلات ناوین چید به اونها و به کلیک هر تشتی گریدایی وی هر تشتی پابندی وی ام شوپینن و وکنافند امي وينفيجي هابن ويليكولينجي هابن ببروغرام تايبجي سر فيم جاري هابن بي تشتي شرع قد بيجي قبيك بي تي واتا يعني فارساتك مظلومة درجات نافين تشب وتأثير التركي جيبك بر تركيا خاص شعب يقدر كمل كرتش تكي ناستني وتأثير العراق بك
والباشور كردستان هرم كردستان عراقي بك وتأثير الأردن بك وبرنجا كجرنجا هزي بده هزي تندرا وداعشي وجهادي وسلفي وتأثير بيكما إسرائيل بك أبلان وكي إيه شامي أحمد الشرع وجماعته دكين بمشي وكارثتك يجبوي هرمي تفيبه ليه دي سادجم كردجينا تانينه هرسي برچه كردستان جي بروجافارنه هنك سوريا جي بروجافارنه و بيكمان دوستي كرداي فيدنيا يعني ليه هزا سركه قال لي كرد لباكور رجلات سوري روجافا كردستاني باكور رجلات سوري ولباكور باشور ورجلات جي بتكوشين وخباطة خوي جنهات مشاندن ب اوج برند كنا على ازادي اوج بيشغريه بيغمان جي روجافار وروجافاجي بيشغرتيش برجلات بله نواف خلیل ریوبری نابندا کردی علی کولینان گلکی سپاس هون بجدار بون و نرخاندن و شیروین خواه بمره بپار بکرن سپاس بول خندناوشي